for my mama Akwaba ediba attention TV. Attention, we inspire you more. Send a Danny na yakan. Get in summer koso Ghana na enya Ghana nko a. Se baby biara no ye de ebesom. In summer emede ebremo ye papa Evangelist Akwasi Nyarko. Gospel musician. Said Donas be kinda Wobebo nyom emane trendy Ghana ha. She said Ghana for more bruchi crano edi video. Bompayo Missy Bompayo Sanu nyum no na boys kasa boys are brave girls kasa and so or the two system emane trendy ye. Akwasi Nyarko eba abonten ebe ye video bi se obi epese enene da say yete dia wo beka se ene say ya asempa se eye oba de ebe ya asempa nanso evangelist kira enye oba na eye ono an nyonko gospel musician bema ena epese ofano to we na Akwasi eba abonten ebe ye video no mu ana okase mebo ni din nanso ambo Akwasi kire mu a oye video ni wieye no osamba back ebe ye video say video na oye de to entintan no so no sa gospel musician na okase mebo ni din na wambo no gospel musician na se cross no wo kwan so de ne nsa wuwo neni abusuanfo mo manyentie Evangelist Akwasi Nyarko embra we are saying de na menyum tuni bi ti se me pa madam for you tuni ka tem so ni ye gay what are you saying? What are you talking about? Me Kwasi Nyarko me nkuntru ho na fa me to me se me boni din me se me boni mutuni ni din pa wo ha me boni din ye ko program manya hotel we nya dan wa mantem yes ye ne parchmentan kakra obefa me to anadu na ye pon program no oba befa me to nyonku be man mutuni o am boni din wa video show bia ni mo no min kuntunu ho no mfa me to se he masa e ma ni mo nyansa ubebo metu agum ubebo metu agum na wonyu mutuni we pa ntanyame honyum na woto what are you saying? What are you talking about? What am I done? Meto nyasa meto fian nanka makuntunu wo na ma yama so grengren se kora wosi more so na kwabrane bebo metu agum ti afidemia ntumi ne bo nwa se kr na ba pampers na nke ehuna mane ya mintu ya oka sen mutuni be ma be fa me Kwasi Nyarko to paade me do here enya adwuma na na adwuma me na tokwa osuma me nka nchiro bia na me boni din na mo me ka kire mo se ma mo fa nkofo adwuma na wo so to nwoma kire wo nwom sofu bi na ka kire me se wo usu ye difu ate wa sori se wo se wa hunu nwom to a kire wo nwom o compose wo nwom na wa fa nkofo nwom na wo to wa fa nkofo nwom na wo to wa fa fa nkofo nwom za are yi wonu nyanza kire wo nwom na se na obi afa me nwom anwom a ya tui obi nti ase o wecha ase body a o wudi am ba jiro boys ya bre gazo wa fa Yesu ne de o gaze biem che ye be ye dede wa ya be ye be ye dede ewrade age ani o na ka boy no ofo ne pa me chew ene asofo bi sofo otem nchen ya wa han nani ene wa han nani pa sofo ten e o si han nani we me no no pa me choza Kwasi o de asem cha na fa hwe nchai na champion kuma wo be soro hene dukoto dwegu fom Kwasi o mo pa me chow eni mu no na me se kuma wo hene be soro hene na pa chewe be jama naka soro nyom emfa me nyom betuma to no program ase emfa me nyom na ofa me nyom a e odifo ba bia na me sawa she Kwasi asema kwa no wodi mutuni gospel artist o me na koda hotel obefa me to amam printi o se ada na mamba bontia beka se wo ye gain oba befa me to
na no wo hia me a ode ne ka akroso me ene me pinche ne sa wo mani na hwe mama ya cho ma report mama ya cho yakọ program unya hotel wa mountain hotel na yema na bra beda menchen a anadwo no wo ba be fa me to sa wo ye gain we are muntuni a gospel artist ya we ye gain na I put it to you me catch that was a hweye ma report to case no na ka mo kwa se metumi de me sa count me so metumi abɔ bi mo kwa se ka metumi apiraw na so me de Ghana mra ye adwuma wo be fa me to na mama wa fa me to a eno nti me ye video wo social media na wote ya odo sa ba wo mani odo wo ba be pira me na me catch that say me expose say wo ye gay wo sa ntunu me bɔ din ama wiase ne Ghana nyina wo say dwuma wo de no fan call photo o fan call photo ada na atisa adan o be fa me to amam penenti no na wa brantia kama ka te se me kremoni bebe te se me enne Yesu adom wa gimi afiri nkonua mu me fie abosumsem mu me fie amanye ne nkonua mu no me meye gain Ewurade betu aka be se me sama ma Ewurade wate na fa me san kan me mo bi ma ye case atiawo na ye ba chiwo so na ye chiwa ma expose me boldini odina me dia hagni me boldin gospel artist that we ye gain abema nyame abo se ne suba ne nsa so gain and na we homo sociality gain gay boy gay man gay boy nyambe tua wo kawate menka hwe sasama ma Ewurade anadu bepa me to afa na ma mpene a na ma beye video a whether what ya no oni me be kontokwa na ye ka se ye tie gina obetu ne mako Kristo ntira me fa me san kan ma report ba ye be chewo ne ye chewo me gbowudi ama wiase na hu se onim tuni wei gospel artist wei wo ye gain se adwuma wo dia se wo fan call photo nyonko be ma no wakuntunu ho na so aye grengre na wo do be ma fa no to nyambe tuaka tuaka se wo ye gain hwe ma mo ye gain mo sa kira wo mema mo fa nyonko mema wo ba wo fa nyonko ba nyambe tuaka gain fo mo sa kira na wiase mo bibi ensi kwa ayo ebusuafo ena ye tie evangelist dia and the em say we dia ya kasa boys ena eye you say gain dia me dia metati say eye boys young boys ena mo ye na nso mente say sofu bi eye gay and say efa obi to da bi mente say asem ne da we no ene ntina dan na no bebre na kasa mpepefo eye ade na say we okoye e wo mpepe sumu anka ye be ka chane se ne waye ne eye haram enye ade pa awaye te se wagu esum enimase enti mesre se ekristofo ya dodo na ye behwe ne yesua bibi kakra efi mpepefo no ho ese ni na eye nyame baako yeso nyame baako de na nso nyoma bi wo ho a amonye bibi te se yemfa etu ne bibi senu da bi all those zongo communities no amoni eye heja na nso me no wa anim se yente bibi sa se zongo ni akole bi akofa ne nyonkoto da bi ne de ne se ntokwa ba obeko ye wia na ye kofi akoka nsem enti abusuafo wei na Fatima me de beso mo Evangelist Akwasi Nyarko say ono ane nyonko gospel musician epese efa no to makram